ko putem sredstava informacionih tehnologija, to se pre svega misli na internet, učini dostupni materijal koji sadrži informacije kojima se daju saveti u cilju izvršenja nekih krivičnih dela, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Svi koje policija hapsi se tretiraju kao napadači na ustavno uređenje ili kao teroristi. Razloženje zakonodavca jeste da se poveća bezbednost. Navodno se povećava bezbednost na internetu tako što se kontroliše taj neki nedozvoljeni sadržaj. Ali je primenjiva na sve one koji na društvenim mrežama pozivaju na okupljanje, na protest. Svaki poziv na građanski bunt, na građansku neposlušnost, na protest, na blokadu, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Neka tužilaštva to tumače kao napad na ustavno uređenje. Ono što je posebno opasno i posebno problematično jeste što zakonodavac inkriminiše i svesno pristupanje ovom materijalu. Znači, vi ste odgovorni ako svesno pogledate materijal preko koga učite kako da pravite eksploziv.